Alas nan asyak tayong madayo ket liklikan ayat abulod ko rebeng nalaeng ngayon nagbiruken tay mabukudak kaniyak na ikedeng lupay na sa ngamday to'y tirumben amo kadakes inta aramiden jak may tured pay ngayon nagbuyaen panagluana gapu kaniyak laeng jak may turno sa tila kamet to gapula kinayat binulod ko aklunek nagbalinak anarukop nagpaadipen kisaan ko abukbukod palubusan kan na isutay subluyanam pusok ken riknam isut adaan karbengan awan titinggal ko amang ikot ken ka no dila to'y ayat ngayon nag-imparik na jak may turno sa tila kamet to gapula kinayat binulod ko aklunek nagbalinak anarukop nagpaadipen tisaan ko abukbukod nupay na sa nganday to'y tirumben amo kadakes inta aramiden jak may tured pay ngayon nagbuyaen panagluana gapo